Ugodno večer, štovano gledateljstvo, evo nas u prvoj hrvatskoj malonogometnoj lizi, današnje treće kolo 27.10.2017. donosi utakmicu u Gospinu polju u sportskoj dvorani Sraz između malonogometnog kluba Skver i malonogometnog kluba Novo vrijeme iz Makarske. Evo sada imamo te nove prizore sa tribina. Lijepi prizori i sa kamerom Oppo-Z, je li ta kamera takozvana GoPro, a evo sada ovaj trenutak ćemo ovjekovečiti moj najdraži, najveći prijatelj, delegat, poklonio mu jednu lijepu uspomenu, a to je kemijska HNS-a ovoga trenutka. Evo ja primam tu kemijsku, ovjekovečili smo to snimkom. Iz tog razloga posvećujem ovaj komentar svima onima koji nemaju kemijsku. Evo ga, Micko je tu, bit će tu aut, ipak vidimo i Lopina, Micko, koga čovjeka, Cvjetković i brani Bašković, La Filipa. Evo kreće akcija Novog vremena, ukrao je loptu Micevski, evo sada Danči za Micu, evo Bajrušek se poskliznuo, Miliga, Danči, Danny Boy. Nakon te velike prigode koja se dogodila, evo vidimo tu malog Andra Zarača, tu vidimo i Lopina. Fini ubačaj za Micevskog, New Kids on the block by Barušević. Kakav blok, New Kids of the block. Kreće akcija Skvera, Turuk, duga lopta na Micevskoga, no evo sad Andro tu petlja, Osjetkar diže loptu. Čini mi se da je to Barušević, no Osjetkar za Adrijaševića, raleće, loptu izbija Žanković, ne da Žanković lopti u Turukovu kućicu. Prima loptu Kazačić, uvalo nas je Kaznazić za naš pogreškić Musimović. Kreće akcija, Cvjetković, fina lopta na Micu, okrenuo ga kao Janje u ringeraja, brani Bašković, čini mi se da je branio to fibulom ili tibijom. Bašković. Evo Bajrušević tu kraj Micevskoga dodaje do Kazačića, na Cvjetković diže. Sada Cvjetković i Micevski sami brani. Kakva prilika Cvjetkovića, treba samo pogurnuti loptu. Micevskome brani Filip ovom petom, ne da lopti u mrežu. Kakva šansa Skvera! Biti će aut za Novo vrijeme, loptu će ubaciti Ivo R. Odavle ne vidim prezime, to je odavde, ipak od ovdje. I kakav udarac! Eduardo de Souza, akcija Skvera, evo sada Cvjetković prima tu loptu, Cvjetković gradi je, ulazi unutra, digao me Faris, de Souza, Eduardo. Faraj, Cvjetković, špicom tuče, no nema, šteta, nema. Evo lopta ide Bajrušević na Souza. Fina lopta, ko će to i udarac, čini mi se da Turuk to neće da ne na mrežu. Tko je pucao? Tko? Cvjetković izvodi taj aut na koga, na Lavića. Malo tu, evo sada Micevska, lopta, Turuk prima loptu, evo Cvjetković, kome dodati tu loptu, ali na drugoj strani ima Leovskoga, Lejića, fino to prima leđima protiv Osjetkara, duga lopta, no Bajrušević ne pazi na samoga Consuela, meni Consuela. Je to ovdje glavom, Trepavicom smirio loptu savršeno. Izbija
Turuk daleko, evo sada Musimov, kakav hvat! Rukvat! Pićete aut, lopće Đanković, dupli pas sa Denčićem, duga lopta, na Bona i brani Bašković, ali što? Evo protesti s ove strane, da li je Bašković izašao vanka, sada lopta da odlazi vanka, daleko, ali nije to bitno. Evo sada ovdje protesta sa skverove klupe, vidim tu našeg Cvjetkovića, baca tu te fascikle, evo bacati. Ne prestaje to sa prigovorima iz klupe, to je sa klupe skvera, najglasniji definitivno naš dragi Mato. Moj dobar prijatelj, inače jedan srčan, dobar, fin gospodin, naočit. Evo tu i glavnog suca, evo tu i ne znam što mu ovo treba danas. Da, upravo ovoga trenutka udaljava ga s klupe. Ne njega, on nam treba. Nije on kriv. Imali te pravdu. Tu je kraj lopte Frane i Bajrušević. Ko će pucati? Frane, lagani zalet. Bajrušević i Ivan Ruksa. Tu Ruksa. Korner, čini mi se corner, Viće Bajrušević ubačaj, udarac i čopno je tu loptu Vukoviću, Turuk, duga lopta na Vicevski, Konsuelo prima loptu od Turuka, kome dodati, dodao je do Lejića Leovskoga, evo sada Konso gubi loptu, Ostretkar fino za, ipak sada opet, gubi! Lopte u mreži! 1-0! Zabija Andrijašević! Kakva greška i to 2 puta! Konso, pa onda Leovskoga, greške se naplaćuju. A kako se Andrijašević izvrpoljio kao klip kukuruza na Klasiju sunca za 1-0 u Gospinove polje! Imali snage skver! Dolopte Đanković i Daničić i Đanković kombiniraju. Daničić ima sada loptu skroz na tamo na Leovskog, paralelna lopta i brani Bačković. Kakva prilika izbija tu loptu odmah na brzinu. Vola dolazi do Cvjetkovića. Sada je napeto. Sada treba ustati, zapljeskati, bodriti ove momke. Stišu obruču golan novog vremena. Danac ponovo ima loptu. Opet Đanković. Daničić. Bašković na leđa, ali lopta nije u golu. Iće korner, Bajrušević do lopte, no Osretkar se zapleo. Leovski je digao loptu, Daničić, Cvjetković ulazi tu hrabro u duel. Hajde sada Cvjetka, nije mu je digao Osretkar. Cvjetković šuta, brani Bašković, ide sada kontra. Evo sada lopte do Ferdo vraća do Bajruševića, Ferdo, Aurora, Lima, Silva, Ferdo, Osretkar i gol! Gol! 2-0! Osretkar smješta loptu u mrežu, ispod Danca dole, bacio se Daničić da spreči taj udarac, na ipak precizno u tu lijevu stranu, mala mrežica, 2-0 u Gospinom polju, odradio je to savršeno sve, Farias, De Souza, Eduardo, Leovski, Cvjetković imali snage, igrač golman, evo sada loptu šalje tu, kakva šteta, taj dribling više, trebalo odmah paliti loptu i tresti mrežom, kakva šteta. Evo ovoga trenutka naš današnji sudac ili arbitar Muljan Ivica iz Splita osvirao je kraj. Šta na kraju reći, šteta, borba je bila velika, prilika na oba dvije strane. U gomilu u prvom poluvremenu, a onda eto u toj 33. ili 34. čak mi se čini 33. minuti ili 34. Mora zapljeskati i bodriti ove momke, se lavovski borili, hajmo momci, ja moram poći. To je bilo sve za danas, lagano izlazim.